Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩingĩrĩte njera-inĩ ya atumia ya Nyeri. Njera ĩno ĩna atumia aingĩ na o muohwo arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgeria kwagĩrithia mũtũrĩre wake ihinda rĩrĩ maratungatĩra cioho itiganĩte. Harĩ atumia aya ndĩrakora makĩruta kothi ya gũtuma, rũgano rwa mũtumia ũyũ rũkangucĩrĩria mũno kuona ngero ĩrĩa yamũrehire njera nĩrecokera mahinda kwa mahinda kũrĩ mĩciĩ mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mbara ici kana ngũĩ ici tũiguaga mĩciĩ-inĩ nĩ tũkorwo tũcimenyerere mũno makĩria tondũ no ciambĩrĩrie tarĩ o gũcokanĩrio ũguo, ciambĩrĩrie tarĩ o irumi, ciambĩrĩrie tarĩ ngarari cia kawaida cia mũikarĩre irekĩrĩre gĩkuũ-inĩ. Nĩ twĩrute mũno kũnyihia ngũĩ ici irĩ mĩciĩ-inĩ, na nĩtũraciona kuo mũno matukũ-inĩ maya. Ũkaigua ngũĩ nyingĩ mũno irĩ mĩciĩ-inĩ, andũ magakararania makarũa, na nĩ wega mũno twĩmenyerere mũno maũndũ marĩa makararanagĩrio mĩciĩ, na kũngĩkorwo kwĩna njĩra ingĩ, tondũ njĩra ikĩrĩ kuo nyingĩ mũno cia gũsolve gathĩna ka mũciĩ kana ngarari cia mũciĩ, nĩ wega mũno kũgeria kwa gũtuĩka violent kana gũtũmĩra njĩra icio ingĩ ciothe. Andũ no mathiĩ kanitha-inĩ moke tũmahekĩrĩra, andũ no mathiĩ kũrĩ counselors maheo kĩrĩra, nĩgetha twage gũkinya hau ha gũtuĩka nĩ tũkũragana. Naitwa Mikelina Montura, niko njera ya Nyeri, niko industry nashona sweta, hata na mikono nashona na mikono na mashini. Yani hiyo kazi nimeamua nijifundishe, nikitoka raia niweze kusaidia watoto wangu na mimi nisaidie hata society. Mutumia ũyũ akoretwo njera kuma mwaka wa 2012. Niliingia njela 2012. Nikakaa rimandi miaka 7. Ya 8 nikafungwa. 2018 nilifungwa miaka 20. Natoka njela 2032. Nikitoka mimi nitaendelea na kazi na fundisho huku ya kushona na mashini, ya kushona na mikono, kila kitu. Njoo ukikosa kufanya hiyo utaenda kuiba ama upata na hasira vile nilikuwa nimepata na hasira ya kuua. Sasa nitaenda kuomba Mungu, nifanye kazi yangu, niendelee kulinda watoto wangu, kusaidia watoto wangu na watu wetu. Ũyũ atafanirie ngero ya njũragano, tamenya oragire mũthuri wake atea na nĩkĩ. Tuling'ang'ana na mzee yangu akiwa amelewa na mimi nilikuwa nimelewa, nikamkonga akaaga. Sasa nikakuja njela, nikakaa rimandi miaka hiyo. Kuja huku nilikuwa na hasira. Juu kama sikukuwa na hasira singeua mtu. Na njela si mzuri. Ngucanio cianyu nĩ ha ciehereirie? Niliolewa na bwana yangu 1998. Nikapata mtoto wa kwanza 1999. Kupata mtoto wa kwanza 1999 tulikuwa watu wazuri sana, tukipanga mambo yetu mzuri sana. Lakini wakati ile nilipewa watoto wa pili, bwana yangu akaanza vitina ya kuenda kulewa huko. Mzee wangu akienda kulewa huko anakuja na vita. Mimi nikaenda kwetu. Kuenda kwetu ni kutuma watu ama mzee ama subsibu akanikujia. Kunikujia nikaona vile watoto wangu waliteseka. Sasa mimi nikarundi. Kurundi tukakaa akaendelea na vita sana. Wacokire kũgethia atea? Kufikisha miaka 3 akaendelea na vitina tena. Akakuja akiwa amelewa, nikamwambia umenunua kitu? Akaniambia sinunui, akaanza kunichapa. Kunisapa mimi nikaanguka. Kuamuka ile niamuka nikasukua kasuma nikamkonga. Kumkonga mimi nikaenda kwa subsibu. Nikamwambia nimekonga mzee wangu na nimeona ameaga. Sasa subsibu akaniambia enda police station. Nikaenda police station, tukaenda na wao mpaka kwa nyumba yetu. Tukaona bwana yangu aliaga. Nilimuongea hapa na suma. Hiyo damu katiririka mingi sana. Sasa akakufa. Waregaga gwĩtĩkĩra igoti nĩkĩ niwe woragire mũthuri waku? Nilikataa nikasema mimi niliua. Nikasema ni waisi lakini ni mimi.
Sasa nimekubali ni mimi, naambia Mungu anisamee. Nilifanya kitendo nikiwa na hasira. Juu kama si hasira singekuja huku. Nikang'ang'ana na kesi mpaka miaka 7 ikafika nikiwa rimandi. Mwaka wa 8 nilifungwa miaka 20. Kufungwa miaka 20, sasa 2019 nikaletwa huku transfer. Wakati ya nilikuja njela, watu wakuwa wameitikia manda. Ukiitikia manda wakati hiyo unaambiwa wewe uko wasimu. Sasa mimi ndio maana nilikataa kuitikia. Wewe unaweza kupelekwa Mathare. Njera imugereirie utoro murito akerira kuraga. Nilikumbuka bwana yangu ndio alikuwa ameshughulikia watoto wake. Wakati wa kwanza alikuwa ameniambia tupange mambo ya watoto wangu wetu waende Bondren. Sasa mimi nauliza nilifanya makosa na njirundia. Na maisha ya njela si mzuri. Juu sai mimi sina freedom. Juu hata ukitaka kukula hiyo kitu nataka sitapata. Sasa unaona njela si mzuri. Juu kama niko kwangu sai, watoto wangu wangesoma mzuri, watoto wangu wanaweza kukula mzuri, na watoto wangu wanaweza kuvaa mzuri. Nauliza kwa nini nilifanya hiyo kitendo? Afadhali ningeenda utafuta hata mahali ya kukaa, ni hatua sana na huyu mzee kuliko kumuua. Mimi nilileta transfer huku. Na wakati kulikuwa na corona, hakuna watu walikuja kuona mtu. Lakini saa hii tulifunguliwa kuonwa. Lakini msana wangu ule alikuja kuniona, akona katoto kandogo. Akuji kuniona njua ana pesa, ana fare. Na si kwa ubaya, ni vile akona watoto kandogo na aendi kutafuta saa hii. Niarahemukana andu gwithema njukaniriro cia kimucii. Naambia huyo mtu akoragia saa hii asipatwe na hasira kama mimi. Kama si kuua mtu singekuja njela. Sasa naambia mtu ule akona mzee wake, kama wamekosana kabisa amuondoke aende sake na huyo aacho sake, ama muombe Mungu apandilike. Njua anaweza kupandilika. Njuu kiuga unaosea njela. Sasa mimi nimeosea njela. Hiyo miaka yote ni mingi sana. Niarahoya urekeri. Watu wetu na wale wako na watoto wangu, na waambia mimi nilikosa, naomba msamaha. Sasa saa hii nimejisamea, naambia Mungu anisamee, na nyinyi naomba mnisamee juu nilifanya kitendo mbaya. Hata nikikuya raia msione hiyo Mikelina wa kwanza. Mikelina amepandilika, si Mikelina ule wa kwanza. Naomba msamaha mnisamee. Na wandu aria mahana ta mutumia toyo kana mena hau joguo metigire meko kiundu ni mundu na ari njera. Ni wega kurekera andu acio na ni wega twirute kurekera andu acio tondu ora turona maikarite guku uguo na turamathikiriria ni raigua ni andu marerira biu na mundu akaigua na rikorwo no hote kuona mundu uria ndimwire andekere no nyende kuga ati tigwitu maretwa ni ma ni ndiramona uria mare mundu uyu ni arenda kurekerwo. Ni wega tuhote gwitikira ati ni gwekekire uguo na tuhote guteithia andu aya meguku njera. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ.